Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 7 октябрь 2025 жыл ноқат жанында бүгінгі бұйырса ерте менен курс туғандар қырдан басыңыздар бізге қатталып жақшы ой пікір қалдырып саат 11-ден 30 минутта өтті туғандар. Бұйырса бүгінгі рубль қандай болып қалды екен чоғыл көрөбүз. Бізге қатталып жақшы ой пікір қалдырып қойыңыздар. Доскорда банкта доллар 87.40, евро 100 бір екен, ал эми рубль болсо 1.055, қазақ теңгесі болсо 0.130. Ошондо 1000 рублиңиздер 1055 сом болуп турган чагы. Ал эми кийинки Капитал банкта доллар 87.20, евро 98.00, ал эми рубль болсо 1.055 экен бул жерде. Бул жерде қазақ теңгесі болсо 0.150 экен туугандар. Ал эми кийинки банктарда мынау Байтишин банкта доллар 87.30, евро 101.40, ал эми рубль болсо 1.050 экен. Азырынча эң эле ошол кымбат жер ошол Доскорда банк менен Капитал банкта экен. Мына туугандар нокат базардагы ремонт болуп атат дегендей. Акча алмаштыруучу жайларда рубль болсо мына тууганда доллар 87 экен, ал эми евро 99,5, рубль болсо 1.050 экен. Казак теңгеси болсо бул жерде 0.155 экен. Ошо экөө исламий банкта алмаштырып атат мына туугандар. 1.050 экен бул жерде дагы рубль. Ал эми кийинки банк Азия банкта бул жерде дагы 1.050 экен. Жакшы көрүнбөй калат экен. Күнгө чагылышып банктардын ушу бардыгында эле 1.50 экен, ал эми ушул экиле банкта 1.055 экен.